A ja som aj bol. A ja? Zajebeme ho. Okay, you man. Chill the fuck out, man. Ja sa bandažujem. Nedám. Kde je? On je skoro v piči. On vykrváca. 9 minút tam nemôžem ísť, chápeš? On vykrváca. NANI?! お前はもう死んでいる。 Zabil som ho. A už to dostávaš dokopy nejako. Dobre ty. Typek! Ja som vedel, že ty zomreš. Ktorý vedľajší tom akože? Tento tu, hej. No to pošlo. Kade? Neviem, ale pozor, ty sa hlavne kry. Troch som zabil. Troch som zabil. A už to vypínaš? Dobre. Jak si Jak sedíme? Jak sa na mňa pozrieš, keby som ti mamku vyjebal. Čo? Porazil si sa pri holení? Kúsok vajca odebalo, či čo? Ďakujem ti za životku. Čo? Ďakujem ti za životku. Ja si pravý muž. Strojček, nie? A to sa iné, jak to strojček, to jak funguje? To si neodebeš vajca, alebo tak? Nie som. Lebo samo je trápny, mama. Povedz mu. Petuješ? Ale nie ty. Ty si... Hello. Tak to možno nikto nie je. Hej, si istý? Nie, ale... Ty si taký kokot. Ňam. Mám píči! Dobre, kolibuj! Daniel! Nie! Ja som na Heline. Dobre, kurva! Ale kurva, 30, aby som išiel do lesa, hej. Tak si na drogách. Čo, tam sú peniaze na tej Heline, vidíš to? Do piče!
Wjebany skurweny, dojebany skurwany kokot i mamku by som mi jebal do rána. Zadaj! 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 Zadaj!